surah Al-Ikhlas. Ya, sebutkan semuanya. Ya, yang barusan itu tadi adalah Qira'ah Melati atas nama Kahimah. Selanjutnya nomor urut 17 dan bersiap-siap untuk nomor urut 18. Terus ke meja 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Iqra bi awwal surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang barusan membacakan tadi adalah Qira'ah Melati atas nama Kahimah. Nomor 17 ya. Ya, Qira'ah Muhajirin 2 ya. Atas nama Ryan Astagfirullah. Terima kasih Ibu ya. Selanjutnya nomor 18, bersiap-siap untuk nomor 19. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iqra bi awal surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Semuanya yang barusan tadi adalah dari A Al-Mujahid 2 atas nama Najinda. Selanjutnya kita lanjutkan nomor urut 19 dan bersiap-siap untuk nomor urut 20. Nampak Pak Ketua ke untuk orang ini pertama naik ini. Benar? Ayo, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Iqra bi awal surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
bersiap-siap untuk nomor urut 21. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Iqra di awal surah Al-Kautsar. Ya, yang baru tampil tadi adalah dari RA Hidra atas nama Serli. Selanjutnya kita panggilkan nomor urut yang 21. Bersiap-siap nomor urut 22. A'udzu billahi
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iqra bi awal surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Yang baru tampil tadi adalah dari LA As-Salik atas nama Biki Kompo. Selanjutnya kami silakan nomor urut 22 dan bersiap-siap dengan nomor urut 23. Kapan dia kecut lagi? Oh iya 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Iqra bi awal surah Al-Kautsar. Ya, dari dulu. Yang baru tampil tadi adalah dari LA Al-Hikmah atas nama
kita persilakan dengan nomor urut 23 dan bersiap-siap untuk nomor urut 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafathati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iqra fi awal surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salat. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Yang barusan membacakan tadi adalah R.A. Magudira atas nama Afik Afandi. Selanjutnya kita pastikan nomor undian 24 dan bersiap-siap untuk nomor urut 25. Satu lagi itu di bembeng. Udah nggak ada. Banyak kali. Banyak kali. Apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim.
Falaq. Iqra bi awwali surah Al-Kautsar. Sudah. Ya, pertama ibu semuanya yang baru tampil tadi adalah dari RA Mawarbayu atas nama Nafisa Sahriari. Selanjutnya kita persilakan untuk untuk sementara kita sudah sebentar barang 5 menit. Terima kasih.